Etalak Irotin koibuga soroti kesebala siebe alomasi kesi obanya ikeda idukai kanwai dari kali akech nara imame tachi tairo pito kech akirisi ne jaine atacho ni siri mami chai e perdi ko sudo etenge icheto ngade marigalin angora chakerata kwenye ngapi ni sabara bara mamno ni tachi tachi siri la piuni mamsi kunyakini la polma lo maromoto kare kunyakin konya gane ke sa som ko pali la ko ngono mama si nyam tero pi akota ngora akerata idwe ko wan si tiane be semere jani rosso semero itogoi redinga se itogoi red ko pala ga mama si ita tere ti bulo si kapone o ti ko wa ta kuno ke la para 150 etacho so daw yongo yodi chil o merene we kata lai kan kuno da metune sabo me siri giliamo temito min wasete duongo mere nyo siri gilina ndweta roma ngon liamo temin wan sete ameko na yame sande yar neno chala ikuno ajonjo nyameli ametuko le toro paka buto kere dako do tia pien mere kene ada tia pien akena otiko poko ude ameko mere li do luonga batij be officer menyo officer menasing so that's what omi atena yamo ikane be I don't liam to boko diko pachala mano amedi twere mi watini wasete wamedwe to ngon kameli lioro nyiko ikane kale akosi mam kale siko se jok nara anwano dilunga som prosite kurucho santo munare bongro relate mambo ni jai dawila ni yakona ngono la palo ngone do mukuna do mutingo iduwe ko se sumero iduwe ko sa nyama do de ko ta nyama ngona ko ta nyama ko nyai sirigini mamete am sipero aswama mnyami atupito na jakanuto koibuga soroti Emmanuel Okaja ngese balebe eroko eriongetelo apiai elachuna isirigin kanwata chara iropito Etalak Irotin. Money was processed and money is locked up in a system in the Ministry of Finance. Up to now, I think they have not yet picked that money from Ministry of Finance. But I'm informed that by yesterday, the Ministry of Finance had picked their money. Now we're only waiting for the money to click the account, and money will be picked and paid. Kanuka TV East, Abraham Elapu, Koibuga Soroti.